فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. صدق الله العظيم. Hadirin dan Dewan Hakim, kita panggil peserta terakhir pada malam ini. Nomor peserta 322. Nomor peserta 322 akan membaca surah Saba ayat 31 di halaman 389. Hadirin yang berbahagia, yang baru saja menyelesaikan makra bernama Hasnawi, utusan Kecamatan Pidi. Dewan Hakim yang mulia, inilah penampilan peserta terakhir. Nomor 322 akan membaca surat